Hello, ti jotono lam sagwan channel tin chanjo jarawa angka tak office bo paijak angka yang nong bagi tini muti phaika tini kaisa topic amongka marriage certificate tingka marriage certificate besu important te boro boro nang te baike khainai jeng amon gujati jeng tini saima lainai angka jeng no gota ma tini jeng kobang boro rong no jeng kobang boro no kaijeng ma pore bo 4-5 বছর 10 বছর pore bo jeng marriage certificate khlaiya cái olo chừng đó samung nang pro cái chừng mamun amagai ama khabrum layo chừng rang ma sabai layo chừng am ko rok bang layo hai amai ko ambagai chừng amun no bahai ke khaiman nai amne important sing ke chừng je saima lai man kai chừng apuila ka ngai pension je puro je chakri khane dok pension na thang purong kai borok a mere certificate must be after produce ma khayo kai angka tei tabo am ration card bung dokti sana khetre borogo nango am kai jagai hamjak phaine rok borong ni bung ti sana ni ba hik je phaine rok bung ti sanan bagai mere certificate mas ekdom nango aro kai dete angka tang ha ge rok ni am school admission khetre bo nango plus chini je aadhar update khaina thangdani kai jang porrogo angka karo bo nango so etang mere certificate jing saimal nai tam document nang am khlaina thangka angkai ingkai jing ang bosuk sisugia haipano ang tini ani je colleague tongnai an tosildar rok tongnai an salai ang tini ang saimang tam nang ke ang amno nong no kijase ang no amno share khana mo chong je noro bo saimanai je khaya tong no rom kamana khaimana tik e ingai chung first and foremost tam nang na ingai chung application common application form ang ama man thogo ama office man tosilдар rong noro man tosil office mano te angko district hin tongo a online o mano ga amoche xerox dukan dogo am man thogo ga ar first na nei nga nama pore am details fill up khaina nangnai common application form ne logo nangnai kaisa arba aka join photo nangnai ekdom mas am je aparani je okra je pradhan ba je sordar je kono tongnai borong ni kaisa aro kaisa certify nango je bor kaijang mani ar date rok rija goita geba jeng affidavit bo khlaimano ngake affidavit bo logi a form ni logi jeng joma mare na ingkai angke tarpore nangnai jeng angko ara board ja husband wife ni board angko age proof nangnai like aro jeri birth certificate tongai birth certificate dimano te ba school certificate tongai school certificate pano rimano ingkai husband wife ni age na nango 18 years na nango ngam bage age proof kaisa amon logo joma ro nga amon logo mar na je PRTC ba citizenship board husband and wife ni pore address proof ration card bung ka khangai ration card mare nai ba a panchayat arwar ngai amon jot mama pore a form not lang lai jeng ab tosil office ma thanai ingka aro tin tosildar sarni ar tosildar ni aro inquiry report ar tongo ingke fee ni bepar silainai jeng marriage certificate fee ni bepar silainai ingka if kaijang mani je 60 din ni bisingo jengman 2 mas ni bisung khaikang kangkai hanga 15 টাকা if ingka a 60 days jure parangi khaikang kai 2 mas ni pore jodi je mere certificate khaina hene jodi if khaikang kai nangnai 115 টাকা nangnai fee joma ri pore bogni je inquiry ni pore gangkai amani yagulo achini SDM office ma thanai angka aro thangai chini aro DC sar song teusha hainai ba amne sakang arai je revenue inspector sane kona mannai engku ar report manao amon pore angkai Allah singatin di ang deputy collector ambuni ar signature nawai abo joma chung certificate section joma renai angar imani yagola borok no ar entry rokhaim por nong am date chai rokhna ka date thangang kai chung ameri certificate mane mannai so ka ate haino norok the informative video jodi na ate naina bagai norok ana support khai di te am sajagai tong hangkai ba buino bor anorok ang share khema madhyame borono be siridi te ano logili di ingkai noroni hamjakma like comment ani khana tebo sarang du ingkai ang tebo ka hamkap informative video
जे मेसरंजानाय सायमानजानाय चिनि अफिस कासार रङै आंनो फुनं मानातै ननवान लगै तंदादि बेले बेलके हामबाय आं जतनो हामबाय